Jeste spremni? Ne! Grupna slika. Pa možemo i za večeru još špagete. Leggete il Vangelo, lì c'è Dio. 5:33. Mama dan je. To je sve što ću reći. Dobro jutro, dobrodošli u vlog o Pompejima. Mi smo prvi koji izlaze van, ja ću se ubiti. A ništa, zatvorit ću da drugi ljudi spavaju kad ja ne mogu. Pridružila se i Basti. Basti, kad si se ti probudio? Negdje oko 6. Blago majci. Ja ne znam je li uopće otvoren tamo za doručak. Šta si sanja? Okej. Njena sasvim obično jutro na selu. Neće za moje papa. A zato što je isto kao on na podu. Evo došla se javit Leoni. Ga belji se, vidi ga. A svinja, hoće ko svinjama da jest. Ti su se digli u 5:05 oduševljeni. 6:45 ljudi moji. Jeste spremni? Ne! Sorry. Idemo istraživati Pompeje. Ok, va bene. 8 odraslih do 18 eura je ulazak, pa će ona riješiti gratis. Došli smo u Pompeje. Mislim u Pompejima smo, nego idemo sada razgledat ruševine. Uzeli smo vodiča, odnosno vodičku, tako da imamo skip the line opciju. Jedva čekam. Kaže vodička da su ovo bila morska vrata, da su Pompeji bili grad na moru, da je tu dole bilo more. Tu smo na ribarnici, ovo su freske, vidi se malo ribe, malo kruva, skroz fora. Su ugušili jadni. Da bi ono mogao odliti na probušili se, znači ja tamo na Grupna slika. Isto dobro je mat vodiča radi grupnih slika. Mi smo većinu vremena bili sami jer smo došli među prvima, ali pogledajte ovo. Uf. Ajme šta je famozno. Hej, seksi. Eto ga, naša Giro de Pompeji je gotovo i sad smo u gradu Pompeji koji danas postoji. Idemo naći negdje nešto za pojest i onda se nadam idemo odmarat uz bazen. Pratite. Ručak smo smazali i sad idemo na zasluženi desert, jedan slajč. Da. Never, ever be basic for nobody. Honey, shine bright. Let them burn. Kao računa na koji udri će njega, a on će past, neće biti nešto. Ona je dovoljno visoko. Sì, io parlo italiano. Leggete il Vangelo, lì c'è Dio. 10 circa. 10? Adesso uniamo i tavoli. Andrea. Abbiamo una napoletana con la mozzarella, una bufalina, una capricciosa
e una caprese. Funghi, broccoli e salsiccia, va bene? Ok. Sì, fai fare a me. Allora, uno glielo faccio fare a lui e uno me lo fa senza salumi o salsicce, magari Ah, vegetariano. Grazie. I tak, vratili smo se u našu kućicu. Djeca će sad na igralište. Malo nam je kiše palo, ali oni tvrde da se neće smočiti. Sutra je dan. Sutra je novi dan i sutra idemo u bazen i ćemo vidjeti Vezuvio. Ima vulkan. Vidimo se za tjedan dana. To je moj video. Dobro nam večer i dobrodošli u moj video. Želiš ući u vulkan? Ajmo vidjeti sutra, jel može? See you!